isa cia Vilingi wa Mauvoo. Mukamba aisie cha kimwe kiwanda kuma va mutongo TV ngwatanio ya mukamba watinda tamwanda museisia ni kwacha muthanya wa kwende kwitha wa kwaila na wa kwende sine na ukethia na uthoche nthini wa Vilingi wa Mauvoo muthanyani wa umuthi oyu twisaumu na nusu sasi ya Afrika melone wasua na muthanyani wa umuthi ve Mauvoo kauta alangumbanesie na ndongui no siende na kwasya kana indi ketho mutalatala kuvindwa katiba kusila bibi aindwe thio nave tukithwa unduvani kanosa kwani wa mwako situende tena walete kusongo nikenda ndi usethia mutalatala kuvindwa katiba kusila bibi ai ni wathinikiwa na nicho ni okulite muthanyani wa umuthi kana no kwetikila na ndongo I kana unyuvani ni walete kusongo nikenda twetele mutalatala kuvindwa katiba kusila bibi ai uthinikiwe tuma ni mukuve kusila nambani ya simu ili 395 ili 395 niyo namba itu ya utuma ni mukuve ambio tweet @mutongo tvke @director mwema utumite #Vilingi wa Mauvoo nyenita Steven Mwema na lokundethe sindini wanze ya meko Sharon Ndindana a ni amama Mauvoo la tuma nengeta uito ndini wa Vilingi wa Mauvoo muthanyani wa umuthi ala tukumbanesie ni vamwe na ndongo isia kaunti itatu kambani nisi athengia neko kwata na kimaendeleo tuikwate chao Musumburu Kenyatta yoka kulilika na uke na kigu Siu Gideon Muliongi Gavana Kivutha Kibwana ni winukite na aingi nimekuwa na kivila kiwe kalile moni yao na ndongo isia kanisa nisi alea na vina wendekethi wa ndongo isi kivuthuka ni kusonja unyuvani munene Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na nothocha nikenda nende na kumanithia na twambe ya Mauvoo ndoto ya kukwata ngwatanio imwe ya kimaendeleo kaunti ya Ukamba C3 kana Sekeb Economic Zone nivaniwe kwithiwa ivikiania kana ivikie kwiana tuvita vikite mwini wa nyanya mwakani itina wanza mayimwanya ya ndongo isia mbunge sia kaunti C3 sia Ukambani si kaunti ya Makueni Kitui na Masaku kwikia kikalo cha mwanya kikalo kila chatoiwa kuya Mombasa kivaniwe kwa ile miao ya maendeleo Angelina Muse kuma Kiswani na okutuvingu ya Vilingi wa Mauvoo muthanyani wa umuthi ngwatanio ya kuweta maendeleo kaunti cia Ukambani kana South Eastern Counties Economic Bloc Sekeb nivanite kuanisia ndoto ya kuweta maendeleo kaunti itatu cia Ukambani tutavikite mwaini wa nyanya mwaka itina wa amemba mambunge anyuve ma kaunti ya Masaku Kitui na Makueni kuambia kuwalanya mia na mawalanya mangwatanio isu yake maendeleo Florence Mwangangi ula ni speaker wa mbunge ya Masaku ni waweta tamavangite kukelia Ukamba na kuweta maendeleo isioni na nitwithitwo tunenete yulua kindu ki ovau etina nundu chambiie mwaka wa 2014 na kukovikia yuki ya isa kumila nundu ila tuno kieta county assembly sia Keli nitwambiie mubango ekini kana withie nitwaseuvya mwiao uniform kana obwa nundu mwe ni kana wise kwithia kila county undu twaweto bo wa block isu nutongo iwe ni miao na umwiao ni uniform aina na kavindani kala komiti mwanya ya amemba ma county isusie itatu Florence ni waweta kana isio ila ingeva Kenya ngwatanio sio cia maendeleo tasiambie kuthukuma na kumutethia mwene nthi ni waweta kana ngwatanio isu ya kimaendeleo na ila ituitevo taye vakuvi kuania na kuweta maendeleo kaunti cia Ukamba uyu ba Ukamba ni twithitwe tutiitwe itina vanini na nundu be afadhili aingi mekwitha mayete uchume mayete utethio ni kana wise kwithia ni kwitha na biashara andu manthino ya Kenya alame Ukamba ni matetheka kwi mali mbingi ilati kwatanite titonya kutumia nekatethia muika ikatethia mwaitu ikatethia nau na anake na kila upande wonde wandu maitu ingini waweta kaunti cia Ukamba ta yathimitwe vanene na uthui ula walete kutethia mwene nthi nijo twikite bidini kana tukwate muya usu na uketha wi uniform netha na wetu nikenda wise kwithia nthi ino yo Ukamba ni yatetheka pe maundu maingi muno ala tutonya kukwata
takamba na ti tribal kana ti ubo wambai pe maundu maingi ala tutonya ukwata na tukeyaka no kesa kwithia indi onanita kukwata wasia munene yulona kukobika mesani ila yeta wayandi yani national table ukethia itumila mesani suti tenanza nundu nake mundu inanza nde wasia kwa biashara eno ile kwisila Southeastern Economic Block ikatunenga wasia yuluwa maundu mande ya Kenya at the national level. Ndeto isi yako atuamba ni George Ndoto ula ni speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui aiweta kanata Mauvoo ya na ukwata na kuikithia kanangwa atanio isu ni aviki ya kuwete maendeleo isione sia ukamba sio byaba twesobya kindu kya utethi andu maitu kibiashara na kimaendeleo na nundu twikwenda kiilika ngwata nombinge muno nienda ya kwata mandu makwata na silika siasa ne yuka yithela nijo kitumi tweba twitethezwa ni USAID twikemeo kindu kiwithie tikia ke siasa ni kya ki maendeleo na kya ki biashara kiu nijo kindu kila cha maana na ni waweta kanangwa atanio ni vinya na Mauvoo ya kukwata ni kana kuwete mianya ya mau ya kwi amuika ni kana kuvikia kukilia ukamba olondu tu kwatania kaundi si tatu ubande ni wa barabara olondu tu kwatania kaundi si tatu obowa kutethia ni cia sindu ambo makweni matona kwithia matona kuseovia factory ya muthemba muna Kitui factory nengi withi ni twethiwa na economic block kana market nenange mbea ila Kitui kana makweni kana machas matona kwithia menayo Ige komiti eni ya watakana kumana na ukwati munene wa ukamba kwithiwa ninima tamavanite na kukwatana na kaunti ila ingiva Kenya kuthesia usi wa athi kwa ilia muvia wa uimi. Nikikalo kila kiuviki ya kutoiwa kaunti ni ya Mombasa kwa methinya 3 na kila kiukonya amemba anyuve ma county assemblies 3 ila ni Masako, Kitui na Makueni kuendea na kusovya mii yao ya ngwatanio isu. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ni ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tusonge na mbe maunduni makoneti uteti valtia lite methanya mevuthu musumbi Uhuru Kenyatta atambukile mbetani ya ukamba ila ivanewe kwitha matuku miongole na nyanya na matuku miongole na kenda mamwai yumo yumbe wa mwingi ya kati Gideon Muliungi ni wakule musumbi Uhuru Kenyatta athinikia vata wa kiwu ile mbetani ya ukamba aiweta kanaki sioki kithe wanathina wa kiwu ivindanda mbuke ya musumbi Uhuru Kenyatta no kwikwatiwa kusisia imwe ya melati la ende ukambani kwa mbese melati ingi na kuvingwa melati ile kwithiwa eminete kuthela Lina wa Musangi ena Mauvoo yange Musumbi Uhuru Kenyatta no kwikwatisa kutambuka kisioni kia ukambani matuku miongole na nyanya na matuku miongole na kenda mwini o Ndeto ina nene ni mbunge wa mwingi ya kati Gideon Muliungi kabindani kala weva mwana ndongo ya kaunti neno Irene Kasalu mana nenga na milioni 10,000 sia uwezo fund sub county neno ya mwingi ya kati kwa ikundi ya naimwe na miongo monza na ile besa ino nena moyo nundu sio kebinde sio nundu sio kebinde ya corona ila ibeti kwenda mbesa muno nebinda ya dhano nsambi nundu mbua nina uanesa Muliungi nona isekana thina ula munene ukambani ni kiwu omukule musumbi ekithikana kisioki ni kiakwata kiwu na nitutungia president mubea nundu wa kwetekela kuka kutukethia na kutembea area ya ukambani matuku miongole na nyanya na matuku miongole na kenda kuka kusisia miradi ya maendeleo na kutuongela miradi ingi ya maendeleo kila ngwenda kutabia musumbi ni kana ayuka ukambani namanyikana thina munene ula witu twina wone thina wa kiwu kuwa agenda number 1 itu ni kiwu agenda number 2 ni kiwu agenda number 3 ni kiwu atunenge kiwu katwete liu na kiitwete sindu lengi siatianiana mali ya kiwu
Oingino na mukulise musumbi Uhuru akwate Kalonzo Musyoka kuokonikana atwike musumbi unyuvanine wangilile na miongo na ile ni wendete kuthumwa tu mukuli uko kambani atukwatie mwana witu koko Kalonzo wa Musyoka nikenda athi kuthumwa atutie obisi wo sumbi ya atwathimie obisi wo sumbi Kalonzo wa Musyoka twike musumbi wa Kenya 2022. Asante. Haya mangeni kilia na imwe na miongwena. Kuma musieni wa mwingi nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Twende nambe na Mauvoo makonetie uteti ndongo isiki vodhukani usi serikali ni nengite serikali ni kuya kaunti ya Makueni no siende kumelelia mataki vila kinene cha kaunti muthenyani wa umundi munini wa governor wa kaunti ya Makueni Adelina Moni wona niandalili sia kumelelia mataki vila kinene cha mbosi wake Profesa Kivutha Kibwana achi yawu ya mwakani utoendete itina wa 15 yake ile Kedho mwandu Adelina Mwekete kivila akedhewa ayikutoana na tati amwe alame chamani cha Wiper kilosa kwetu na Chota Rose Museo Professor Philip Kaloki na Senator wa County ya Makueni Mutula Kilonzo Junior Caleb Chala wa Mutunga tuelesenge weno. Sialili tukwenda kweketha. Tukwenda chao. Tukwenda mauta yani serikali no ya ungamandu. Ingejo kejambi yotwekethe siutiwa. Uneni wa Deputy Governor Adelina Mwau na wala kwa oyuni wa Governor ulokwati ya Makueni itina wa Professor Kibwana kuthiuthi umwa wa kavinda wena wona nyowe mwe kwa imwe kana ena miama kwa sakivila kinene cha Governor mwaka huu ukite wangilile miongo ile na ile ndini waiseso ya kwambisia muradi wo juzi teketeke kwiyonga likosia kwa kathokava wote mwandu Adelina Mwau na wetie serikali ula wivota wikite Makueni mbende yonde ya Kenya na vala waisi ene vinda ya mwene nthi kukila na kuthuva ndongo ila inotwika nele manite wia kwa umwe ni mwambie kwisiria yo serikali o tuyunengo nikoeleano na ngwala mendi nuna mama tanya serikali weko public participation nitukuka kweka tusizie mbela mekwetia ivela na tuimanya no utonya kulika kivela ni akaleo twekethesia na indi aume onda yume twika deputy siako ona atonya abanyokite ta deputy ya metikile baba nje kana ona itwa kana tukwenda kwikata nangi utwikite deputy miake 10 weni chautesi ndabye kilotesi tio wisi ujuzi teke na tio wisi anuma boda ni makutethewe na tio wisi iveti nisie kwenda tereka na nisi kwenda nzangule ya matangi na tio wisi public participation no lazima yekwe budget yekwe nando na tio wisi siana nisia usubia Undulo kuonanya itina wa Professor Kibwana kutia wea munini wake nutona kuyove ya ndhou siya kulukanya na alametha maite kivila kiki nene cha ugavana na kilambike ya vau ngome ya Wiper yina ateti atatu alamena meuke na alametha mairingithanya ndini wa kunyiva mundu umwe ulokwitha aisemba na tikiti wa chama kiki nene okamba Mwandu Rose Museo na ulani we women rep Professor Philip Kaloki no lona imwene kivila wanza maimanizu cia wima wa mwe va Kenya kana KMTC na Senator ulokuma ndini wa mbunge ya Senate nthio nthe Mutula Kilonzo ni ateti alamena wito munini wa koselelo tongoi wa kaunti ya Makueni on the meungua mwavule wa chama cha Wiper uneni wa maseneta amwe va Kenya ndini weseso ila endeye kuya vake wa mumiliye Senator Mutula Kilonzo tandongo yina mwonekano wa nthio nthe ondulo kuona nyaka na Makueni kwitha kuyumangala na mute ute mukwatile mwaka utwendete wa usakwani na watu saa ingine amuoni dhahabu ile mko nayo mkooni amuoni mkaweka maanani na mkaweka maanani hapa nyinyi mko na dhahabu. Hii ni kijana yangu kwa hivyo lazima niseme hivyo. Kwani hao jamaa wanafikiria tutatoa kina Mutula Kilonzo mwingine wapi? Senator Mutula Kilonzo esekanieta mutetei na ngumba ya andu mama Makueni na ke Philip Kaloki esikie kwa uthukumi wake ila wa muyumbe wake bwezi na ye mwene kivila wa KMTC na ke mama Rose Museo esekanieta mama wa Makueni yu Adelina Mwau na ke niwambishe kwiyo siaisitwa ya mama wa miradi itina wakwitha ivingwa miradi kauta ya maendeleo va Makueni na vala wonanisi endalili sia kwenda ukimana na ikingi sia Wiper neve utonekana
Caleb Chalo, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Ni muvia muno Caleb Chalo mutunga nundu wange wa isuna tuisonga na mbe o Mauvoo ni makonete uteti chama cha uteti cha United Green Movement UGM ne chavudhisia uneni wanza mayonyuvani na mivaka IEBC kana kila muteti ukethia ayete kivila cha uteti unyuvani ni munene wa mwaka wa ngili ili miongole na ile lasima ethiwe na degree ndongo isia chama ki ingine sia kulia ndongo isia TMA yao ila yikiru ne serikali kwa islamu vyani wa uima wamwe kusia kunyeka kwa wa corona. Daniel Mongela okanangeweno. Chama cha uteti cha United Green Movement kana UGM ni chavudhisia vanene wendekithio wanzama ya usakuani na mivaka IEBC ulauweta kana ateti alame ko kitia ivela kivathukania usakuani ni munene wa mwaka wa ngilile na miongweli na ile mailite kwithiwa na ndikili utongoi ndwamba kuthimwa na kisomo cha mathangu. Utongoi ni God given, ni kinengo na twina ukusi wa amwe maitu maya tongoi na maya vikite digiri tunengane ngelekanyo na tomboya kwou tweasia andu maika sunzwe kulingana na mathangu kamwenezi wa Kenya anengwa uhuru asa kuwe mutongoi katikati wa andu ma Kenya twina alame na digiri na twina atongoi matena digiri mwenezi nukuthio nyuva mutongo ila wailite ena digiri na tena digiri Dhini wa kikaloki na ke koneta wa chama ki uvongeni wa Masako ni wa unyawitano kwa atongoi kauntini sia ukamba kuatia mitaratala ila jikitu ni movea wa uiti yulu wa corona na ilesia kana va ukamba ateti umwena ene nthini mailite kuatia mea esu nikenda kukithia kana uwa usundu na endea na kuongeleka na nituenda kuaji serikali sionthe muno sia kuitu ukamba siende na kuthuthia andu mati mea ila itwitwe ya COVID ati ikulia andu maitu ma siasa siamani sionthe matethesie nundu wa kukita wa uyu nonthini wa umbanoyu valanake mwandiki munene wa chama ki wakulia vethiwe na uananu kati wa atongoi na enenthi lalesikana atongoi amwe maikete kwatia mea ila yikitwe yulu wa corona na enenthi mavinda maingi ni mumauti wa mayumia nundu wa usu kuendea na kuongeleka isioni sikivothokanio kwamba kuna wale watu ambao wao wanaweza kufanya social distancing, wanaweza kuwa bila barakoa, wanaweza huu wakati wa siasa, na kuna wale watu ambao hawawezi hata kutafuta riziki kwa sababu wataenda kushikwa na askari kwa sababu wao wameenda kutafuta riziki lakini hana mask, hakuweka social distancing. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo yametendeka kule Kisumu juzi, tukaona kwamba watu hawakuwa na social distance, hawakuweka COVID measures, na mara tumeona saa hizi Kisumu inapata shida, wananchi wanapata shida, corona numbers zimekuwa juu, watu wanazika watu kila siku, na tumekuwa ni wananchi ndio wanapata shida. Wenye walienda kufanya mkutano kila mtu analala kwake, amekojoa akaenda akalala. Kuma kauntini ya Masako, Mutongo TV, sitoko ni Daniel Mwangela. Mwana musaisi ange wesu ya mundue Daniel Mwangela kuma Masako niyo kunenga mwanya wa kuthiuthi umone vaini nini siogetheche itina vindeta yasa ende no tweet Mutongo TV ke director mwema # Vilingi wa Mauvoo namba itoto mani mukuve ili itatoka ndai mu 5 twithiane itina vindeta yasa. Siasa sia misiene mamlaka ni kama Hawaii, siku moja utakuwa hauna na mea kindu kidhuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii, lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8 siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba ekaine nene kigamba mutavionu ngwazi kwambua tuenda ukoma ni amesa ni nde utwika alikuikwali mukona muthama sembeta twekilui kithuini kia Kalonzo na kwasa sawa ona kalalia twile bae ulumbo na ngabo tungia kibeti chake ni mwe kibeti teke ni sana
mpaka chuo cha Mukamba kisi wonza. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi, we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is Charity Ngilu? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wa mundu aweka na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navyo nginya ukesa kumilia muthia ambie kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo Uba etawa Timothy Mutesia 1DC wala inengo mingi pio kuma ba ukamba witu nyeto wako kitio bila tafadhali me kalao ngina ukesethia my mom wito ni wenda wambe wito na kemba wenda kwina wa gospel wale takwenda kitu chambe umutangie ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kwa mandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina kilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya kolona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi ilo ele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungu ne cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatewa. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
Ni muvya muno mwanda museise nondo kwenda na useise Vilingi wa Mauvoo 7Pm ngwatanio ya mukamba tuisonga nambe na Mauvoo makonete uteti muthenya umwe itina wa ndongo imwe cia kiuteti va Kenya kwendekethia unyuvani munene wa mwaka huu kitawangilile miongole na ile kukuiwa ketha mutalatala kuvendwa katiba gusila bibi aindwithiwa wi muvitukithie yu ndongo isia makanisa kivathukani ukuwe Kibwezi county ya Makueni ni cialiana na wendekethia usu Bishop Dr. Simon Mbaluka ulotongoisi atongoi asu ainana kisese kicha mutongo TV ni walunga ndongo isu siaki uteti aiweta kana BBA kana ketha BB aindeketha ina vitukithitwe twivika usakwani munene utemu viku yu ni wikithio mwanu kana BBA iyailite kwau ni wakulia ndongo ii sikithie kana ni siate ya katiba ondoka wetete yulu wa unyuvani. Kennedy Mulinge kuma kisioni cha Kibwezi county ya Makueni enangewe na yonthe muthenya umwe itina ndongo imwe cia kiuteti va Kenya kwendekithene kana sokoni wa mwaka ucio ukite wangilile na miongole na ilo thameiwe kethwa musawada wa kuvindwa katiba wa BBA ndo ithiwa wi muvitukithie atongo ima kanisa kivathokonya va Kibwezi county ya Makueni kwi umuthi nimeyumelea kuleana na wendekethio uu. Bishop Dr. Simon Mbaluka ulani umwe wa tongoi ainena na kisase kicha mutongoi TV ni wakoswa ndongo isia kiuteti weta kana kethwa BBA ndi ithaie mbitukithio sakwani uteme viku ni wikithio muyanu kana timba ili kuvitukithio na akule sakwani uende utondo katiba ka Kenya kolotete. Kenya twina ndongoi mbui na mbai na nzeo laitonya gwethukiwa ni andu ikailia na kungi ukethia ne batialite ndonya umakulia alame na mawoni makwacia BBI itume unyuvani okuewa wume matuko mwaka wa miongole na ile othirumbe ni makulia kwa ndaia mambo ekana na woni usu withie ni twaelia ebinda ya unyuvani twambite kuya BBI nthi nondo ndineza kwa ila ebinda ile nanenganitwe tibika juni tethwa tekwatanie nayo onge ni wakulia ketho musawada wa BBA ndo itikilika undu uile kwa oyu utone kwa ilangwa na nundu wa ivinda yetu kwa mwenithi kukuni akule tina wasokoni wa mwaka usu ukite nivailite BBI ethwa ndina vika vandu yithwa itonya kwitikilika ukethia nitwethiwa nayo titavikite ivinda ya kula 2022 niona nitwailitwe Kenya yonthe kwa jumla ikathi unyuvanine 2022 na BBI yuka etina wa 2022 kavindane kau ni wasienda ndongo isia kiuteti kukona uteti wina muo na muno vindane hivyo vya kiuteti yambatie muno kumana na usakoni muno la ukite ne kana kuikithia usakoni usu ni wetha wi wa kwaila ni ungamete na muo ni ngona pailete ndongo isio ndesi ya Kenya ila siege tumi siethwa na binya mwingi woneni nange matena wo makone siasa cia muo ni kana nthi ya Kenya jise kubikia ukuna kula kwe muo na kwe kuseo ngai ula wetu nendetikila tize kulika ithokoni ingi nyende pamwe na ithoko ni pamwe na kuboya muo withiwe ingi cia ndongo isia kanisa kavindane kauni cia menda atati yaku ivetangana na siasa cia kimena meumangana na ithokone kana kusia kulita nthino ya Kenya ithokone taila cia kusiwite na usakwani munene wa mwaka wa 2008 tuikwenda Kenya isioke bale nai mwaka wa 2008 kuni kula cia ndongo isionthe Kenya yonthe kila bandu bonthe mui kuna siasa sina ndaia kuna siasa sina mugo nengai atongo indaya onthe siasa cia kumangana ni cia thelile muswada huu wa kuvindwa katiba wangamiwe ni koti wa yulu wa Kenya wiwetakana tawe uvathokoni na katiba na utiwa muthia yulu wa muswada huu wekwatiwa kumwe ni koti wa pili mwambioni wa mayosu twathi. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, kaunti ya Makueni. Na indi tuitanisia na Mauvoo mauteti nenda kuonenga Mauvoo makonetie uima wa mui. Vala umunthe sivitali munene wa Coast General Hospital kuweki suwa nene wa kuatamia ya kusia kunyeka kwa uwe wa corona. Utethio uwa nengano nenzama ya kinandu va Kenya ya kusia kunyeka kwa uwe wa corona
ngwatanio na vengi wa Equity Bank utongoewe ni muungamei munene James Mwangi imwesi sindula cia nengano kwa sivitali uwa Coast General Hospital ningwa cia matakitali cia kusia kunyeka kwa uwa corona kana PPEs tutambala twa kwikunika manyo na munuka na sanitizer. Angela Muse mwandikitwa Mauvoo makiswani enangewe na yonthe. Thukumi ma 18 thini wa sivitali ni munene wa Kisuani kana Coast General Hospital ni makwata sindu cia kwisesea kumana na wowa ikuwa ya corona kana personal protective equipment na ila makwata kuma bodi ya kinandu kia ikuwa ya corona na vengi wa Equity ni kana kusiya athukumi meka kwate uwau. James Mwangi ula ni CEO wa vengi wa Equity ni waweta kana tama kuende ya kwithiwa mena ngwatanio ni kana kutethia athukumi ma uiti ni kana mavikie kwithiwa me usuvioni. Coast General Hospital tumewaletea zile vivazi zote za PPE ambao wanahitaji, kutoka ile bodysuit mpaka goggles mpaka face mask, kila chochote ambao wamehitaji na kile ambao wameuliza. Na siku hizi hatuangalii kiasi kwa sababu tumesema kwa muda wa miaka 3 chochote watahitaji. Hatutajali zile pesa kitagalimu, tutawasaidia naye. Mwangi ni waweta kana tamethi itomekite mitalatala mbailu ni kana kuende ya kusiya athukumi ma sivitali na uwau aiweta kana tamambiye kunenga na PPEs kwa sivitali ni cia serikali va Kenya. Kakati ambayo tumekuwa nayo imekuwa ikihusu hospitali 56 za serikali, lakini baada ya mwaka mmoja unusu tumeona kwamba wale wafanyikazi wa hizi hospitali wamedhirika kwa kiasi kwa sababu ya ile pressure na stress, kwa sababu ya ile cycles ambazo tumekuwa nazo za infections. Kwa hivyo tukaonelea mzuri tuwaondolee ile pressure ambayo wamekuwa nayo. Wengine wawetakana tama kuende ya kuthukuma memu ambani kana kuende ya na kufikia athukumi ma uiti. Thini wa hospitali yanaimwa na miongo ili va Kenya sivo hospitali cia serikali na ila cia makanisa kana mission. Tukaonelea mzuri tuwaondolee ile pressure ambayo wamekuwa nayo na tumeongeza hospitali 60 za mission hospitals ama hospital ambazo zina kazi yake inadhinikiwa na makanisa. Na kwa hivyo tukiongeza hospitali 60 sasa tutakuwa na hospitali karibu 120 ambazo zitakuwa zikipewa PPEs. Vengi wa Equity matongoiwe ni CEO ni mavikia kumia PPEs kana personal protective equipment kwe athukumi ma sivitali ni munene wa Kisuani kana Coast General Hospital iseso ile atoiwa ndini wa sivitali ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuyuma Kisuani tuke kaunti ya Kitui valangwa ndangunde kunenga ngewemwe ite kana ngewemwe ya cheva na kimako vala mundume umwe na ukuu wa miaka 3 kuma utui wa Ikuyu ni sub county ya Nzambani kaunti ya Kitui wa yumia thayo kwa kwesusia na ikanda kithekani kimwe kila kiotui kiokoni cha kwa mukia umundi kufika vau kitumi cha kwa yumia thayo kinamba kumanyika na kiki uka kavinda kavotho itina mutavania umwe wa ovo musio kisioni cha Kilonzo kila Nzambani Kitui ya umelone wasua kuyumia thayo kwa kuyitia kanisani kwake. Onesimus Chalo enangeweno. Etu ya cheva nini ya kisioni cha Ikuyu ni Maluma Nzambani sub county etina wa mwanake wa kwa miaka 34 kweyumia thayo kwa kweso sekethekane cha ithe wake mwanake wo na ola kwa isitwa kwitwa Sami Munyasia eiweto kwithia anekala musini wa Ilothi na vala winukia kwi muthinyani wa iyo saa umwe na vala komelele kwa mwana inya na kwa chekio komandoni wa saa 12 aweta kana nukuthi kumukethia ithe wake otondo makwelesia masito ni tata dumutwa na nituye kuyuni Sami ni mina wa mume wakwa na okie wiyo saa umwe twakethania tweyangewa atwamina kweyangewa ase no kwatuka ndenuka musijambiti kwa yasi make
azia yuko mana brother wake bai koyoni yuma yuko mana brother wake kwacha ngonto okela kwacha twethia tuyumona kwa mumanza twethia umise mbu mukanda na yesusia ndana kombilini de nawe anayitie kite kwinuka enu chingiti wea enu kiti brother wake na ingetwa yithe wake indi wethia abika kwatuka ethia kakomele ku kwa brother wake nikana kwacha amugaro yite thingiti na wethe ya kwacha kwa no moko na zimu lakini zimu yoka yethia iyofu wethia mena mukwati na no memwetelete muki ndeto hii nisiekithio ni Kivu wa Maloma Peter Nzelia isita kwa ni Peter Nzelia chief wa Maloma location nenda ukonifahamu kanabe mundu umie ilobi kwitwa Sami Munyasia na okie hiyo kwituka na kwa chachoko ni wakonifahamika esoitie mwembeni bakithekane kwethe mumbuni Vilingi kankone sub location ni yako nene uthuthio ethera mundu ena mathina makwithiwa ena mukilekoni kana thayoni one utongo yula wibo kana pastors kana counselors ya nengota na andu maile kwisusia nundu thayoni wangai oingeni kana mutavanya umwe wa kanisa wa God's Voice to His People kisione cha Kilonzo kila kisub county ya Nzambani kituyo miloni wa sua na kenone yumse thayo kwa kwesusia kialani cha kanisa ulona tavanasia uvo iyo kwituka etina wa Mboya ngiripotia Vilingi wa Mauvoo kuma ikuyuni ila Nzambani sub county ya Kitui neta Onesmus Chalo na ni kwa tamadhina tukamantha utethio vala vailite tuisonga na mbewa ekali na atandithia manana na sokoni wa Kimuto ula kaunti ya Masako nimekulalamikia kukosa sindu cia vata cia kutumia atandithia ame cia mathina kiwu na sio cia kutumia ila meukuna utandithia wo wadakutuka serikali ya kaunti ya Masako ni kwa senia kiti sio miongo 31 cia kimunthi kaunti ni mwandikitwa Mauvoo kuma kisione ki Daniel Mwongela enangewena yonthe kwianana na muvea wa wima wa mwiva nthi ya Kenya vandu vala ve wingi no muvaka vethiwe na choo indi va sokoni wa Kimutwa maundu ni kivathukanio wingi va kiko pau thirlo mwingi vyu kiko choo kweze kiege va ekali o vamwe na atandithia ala mathukumia sokoni ni mekuelesekana kuma ivindani ila kampeni cia kukitia kivila cha useneta inatwaiwe cho ni chakiwe sokoni ndi kuvikia yu vayaesa uvingwa na methia wa manyama kwa ivinda ya saa ata andu mathenda o kuithekani bulotini na saa ingi no utonyothio ke wabe yo ubungwo ndo thio kithekani na choge yo migwai yuba amoito ala metha ba wa chumwa muthenya wa soko ni tha ibindi maigoma bulotini mandu matumie kuma kunthene kana ku ilabu ukethia usu tiwo wailu waka kuthi ku ilabu kulika ku ti onthe metha me yani kulikanga ku ilabu enendia nimekuelesekana me mwisioni wa kwatu ni mauala moka niko umwe na kukosasio maelesekana malasimika kuthi itina wanduka nangi makathi ithekani na tuinana owawe Kimuta baicho kenge na thino la iba munene ni wacho cho ni jathile nikia lakini tenda kibingwe nundu andu menda ba kithekani makayo twikulia serikali etubingoye chochu nundu andu imothina enendia nala methi tumomisi thino su kwa vinda ya saa nimekuelesekana serikali ya kaunti ya Masako ni alete kulikila kati na kuvingwa choki kila kikalete va kwa vinda ya saa kite kivingwe kuma kaunti ya Masako sokoni ya Kimutwa sita kwa ni Daniel Mwongela Mutongo TV Mwana musaisenge wesu ya Daniel Mwongela kuma kaunti ya Masako niyo kunenga mwanya wa kunywa kiuva inine nisio kitha itieti na vindeta ya saa na Mauvoo kauta twithiane
wa mundu awika na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana naguo nginya ukesa kumilia muthia Nambiye kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC ula inengo mingi pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako kitio bila tafadhali ne kalao ngina ukesethia my mom wito ni wenda wambe wito na kemba wenda kwina wa gospel wale takwenda kitu chambe umutangie Ndarau sana wamenifika koo pia, lakini siku moja watanivulia kofia. Ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kumanthi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina Hilano kakuboya nienda tataunzungia Tunalia kwa sababu ya corona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi ilo ele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wenda wakumbone weko na ngongo wenda wakumbone weko na ngongo Savali ya vasa ya mbia na itambia imwe na muthenya musio woneka kwacha mavinda masio makita akuvangiwa na muthenya kuvanililwa Mundu ao ndemethwa muthenya wa mundu munene na ula ni muthenya wake wa harusi vaikindu kieta imuyona dhambu thini wa thayu waku ta mwendo waku kwacia ninetikila Kilungu ninetikila kila kikukia kila wa 3:12 ndatika miongwena cia iya wiyo wina kwalena mwende wa mutinda va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Wokava kaswiti twambe uwina mama meka na kosa kuwa nyendima ela ninetikila Hina ukedia na nauva uchandini wa kilungu cha dhambala la muthani wa umundi kilewete wa ninye Veronica siobua na mutai weitu olani Reverend Grace Kalama kindu kingi wese ukakule mwitu witwa nikaenda ngoma sie nundu ewe kibeti tukiendanza na mutumia su wendanza ngosea na nicho kumitwiba aende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikiva usije kitumi chaku nikiva Sasa nikia na kwimba ikia biti ndani kuugo kaluka seo malume kuogela dina mwini Nionete mama ndo nenda na vile na kwasia aume naka mombi tukivathukani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa unawaija mundu mukaba yondo ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi weyobanga yunukwasha kuikethwa na kumwingi kwa kamba kwatiania nake Reverend Lazarus musyoka kuma kanisa ni wa ATG musini wa Masaku kila wachumwa saa umwe kufika saa ili cia kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Gila kilie weka ofisi kamwe na ndie ka insurance na ndi weta eba ova mazabu na ndibuka ofisi ne tulatuvila twithu twanake muno tusio ngatu soft wekalila uge watoko mobo tu soft lakini navika bunethe abe akeli mwathambuku mwaitwa muku wangu na kazile queen mwakeli tukanake mo masiti uneta mumetu ne saiso na nyeneka lovu kamwana kalaka tiyo tu ovuka tekate ekanze evethuke
suspect ko la ninye no na ona siwo na ne zinye mwana muzautinye ona siwo na sisio wa inzisia na esa ikwetekela na asia akilini yakwa nika nundo umeta manie kuthati ma suspect kone ki okwitikela na banganye kono no inye na masisio ngamana no inye meona taneko ne mwaka kaundu kathuke ka yutwilela ti ma suspect sasio thesa ingiti thatu innocent na ikatone thoka ketha neo kaka la mabela ba sokoni na maembe na kaithuja kana mwaitu uile makobisi na mbozo Gilakilie. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni muvia muno mwenda museise nondo wakwende na useise Vilingi wa Mauvoo tuisonga nambe Musumburu Kenyatta ne wavika umbanoni wangwatu ne osia ndhiki vadhukanya kuya Antalya the ataki kana Antalya Diplomacy Forum. Musumburu Kenyatta avika umbanoni wundi ne wandambuka ya kiamedhe na ilindhi ni wandhi ino ya ataki umbanola edhoketwe ni musumbi wandhi no Tayyip Erdogan umbano wina kielelo cha kumanda usungio wa mathina la mekumbelete ndhisio nthe na kuwete maendeleo na kusisia undu ndhisiki vadhukanio itonya kukwatana. This particular forum comes at a very apt time, a time when every part of the world is feeling the impact of a global crisis and a growing realization that no single party has the capacity to overcome this crisis without all of us working together. I want to agree with the President of Kosovo that this is not really a time for recrimination or pointing fingers. But we really have to accept also that we have seen that the global governance system isn't actually working equitably and fairly for all global citizens. And I think it just draws us to the reality that we have a challenge, and that challenge can only be overcome if we democratize much more our global governance systems, if we are more inclusive in our decision-making process. Like I said, if at a difficult time like this, when you're dealing both with a health crisis, but also an economic crisis, where you have multilateral institutions
who I believe are doing their very best, but are dependent on the largest contributors. We have great possibilities of emerging stronger. But the question is, how will we deepen this cooperation? How will especially the more developed nations respond to this crisis? Will there be that greater understanding that we are stronger together than apart? These are some of the critical questions that one must continue to ask. Because, for example, if I was to look at how we responded as an African continent under the auspices of the African Union, we were very, very closely knit in terms of our reaction, the actions that we took, how we cooperated in developing and coming up with this COVAX scheme to ensure that vaccines were going to be available not to one particular country. We came up with a joint effort and we said we want a solution for the entire continent. Na nthini wa Vilingi ndonyu umuthi muthenya wa soko twithoima soko kana umuthi muthenya wa soko kuya wote county ya Makueni twithoima mathoa mama leu mekivathukania vala mwandikitwa Mauvoo kumakisione ki Caleb Chalo wa Mutunga uvikie sokoni na atuseisia mathoa mama leu mekivathukania. Soko ya wotena ila ithaiva niwe kwithaye muthenani wa wakatano munthi uni endeya ova musieni wa wotena vala mathoa ma maleu mekivathukanyo makusiwa kwambata na indi twithoima thoa wa maleu asu ni kana twambisia na kitungu neti imwe yetha ithoa kwa silingi 3.8 watata kulianilya na chuma kivetuku na vale na thoa kwa silingi 3.5 inyanya kwa kileti nayo ni endeya na kuthoa kwa silingi 3 otachumwa kivetuku na wa mukongo umwe wayeyo wambatie kuma silingi 1.2 na wetha withoa kwa silingi 1.5 chumwa ki kana umunthio kalati kunia nayo ni ithoa kwa silingi 2 nayo tangawizi yetha ithoa kwa silingi 2 kwa kilo kimwe ekovisi umunthio yuma thoa wakati wa silingi 60 na silingi 100 atandithia mayelesya kwambata kumwe kwa mathoa na undu utandithia unai mukoneku kavindane ka na vala makulia serikali kwisila vala vekanzu kumaulangila koti wake wanza kwa masitwa nita wa Masi Mwende ni mwanabiashara wa Wote Town Makueni County na tuisisia maundu ma utandithia ku Makueni County soko munthini nzio nyanitesa kitungu ngata malu hata manyanya na sindu ilengi siamba mboka kindu chambe nitwenda utungia serikali no ya Makueni County mubya wi mwanya nundu wa kutu provide na kiwanza kisio cha kwitha turono kunia maundu ama utandithia nituna ina challenge kinene muno cha space na silikani no ni ewi usio takwata bandu basio tutonyo kuna maundu ma utandithia na wesa kwithia bena space mbeanu onesa kindu kila kingi ni nitukwenda kwasia kana county council ni alite kusisia muno andu ala maendesi biashara sio ni kwithwa kuina mbesa nesa na ila mabinye ya mwene nthi maitia muno mbesa withia undu su ti wa kwaila andu ne mewa muno me abinye ya watata muno kuisia muno aingi maitu ni asie nitukwenda kuba fees yana ni sienda weya na the moment tuoka basa okoni na andu wethia ni meitwa mbesa ti ikwitha yekindu kisio muno so serikali ntu amikulia kwa ndaia withie ni twasiwa kanzu wisa kwithia yina binye muno mwene nthi nundu wa kwitha kuina mbesa nesa kavinda ka budget isomiwe yeyo love na wia wa mathoa ma sindu kwambata undu la o yuende na kukusiwa nthini wa mathoa wa maleu amwe Vilingi ndunu ndi ripoti ya Mauvoo motandithia Mutongo TV kuma soko wa Wote neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Kalivu Mutongo imathaoni ilavu nini muno ni sisilama uitwa mathayoni masio ma kila muthenya ma mathau mwandikitwa Mauvoo kumakisioni cha Kibwezi county ya Makueni Kennedy Mulinge nothokie kilavu cha Muvila cha Kibwezi Football Club na mamwelesema womu alama thitwe majisila ino ni livoti yake.
Muvila wa mao kana leto mitaso kanitha wela mala maingi ikonasya kinengo. Va Kenya nitukusi athauki kautana alama mbisi kwa kuthoka muvila wa mathanguku ya ndwani na kwa oyu kinengo cho ithaone yene kivikia kumatwa vasa. Athauki aani vamwe na Victor Wanyama ola kwa ivinda imo athauki kilavu cha Spurs kila kia Uingereza Michael Olunga, Dennis Uliech tuiweta amwe. Kumana naki ndoto ya siana na ndo ingi alama ithona kinengo cha kuthela katuluva kauntini ya Makueni yithwa kwisa kufikia kiwango kicha kuthoka muvila wa kuivwa va Kenya ona kufikia ndisianza. Kumana na kilavu cha muvila cha mao cha Kibwezi Ilai kauntini ya Makueni kilavu na kila kwa wiki thauka ligi ya kaunti kanela itawa kaunti ligi na kila kochuo munene wina wikwate no kisinde na wina maono ma kilavu ki kuthauka ligi nene ya va Kenya. To expect kuka nambe mwe katika ligi mundu nituipangite neza pyo timu ya kwetu train ite visawa na pai timu tokia. In fact ndoto amina ba twithi athauki makwa ni mayu thauki angina wote amai go ahead with you thauki ya Eastern Province oundu ithi aende kawaida kake na tuona kana no tufuzulika katika nationwide ya Kenya. Ona vamwe nau otaundu kuona kilavu kini kisileta maumo maingi. Maumo na ala kaunti ya Makueni kukulu ili kile kati itethesie kumamina. Maumo amwe ni kwitha kiwanza kila mathauki yake na mavia na maoliku na alama ya kiathauki wea nundu oingi aingi mathauki ya maithwa na yatu sia kuthaukia. Kiwanza kiki na challenge nene ntutinda atuetete. Kiwanza kiki na challenge nene nundu mbua yoka ona chasobwa nikitema mitau. Mitau isu muka mwana ni kulika katulika koko nitu mwana tuingi tutulikite mauba nongeithia nundu wa kiwanza ki. So to expect count itusobethie kiwanza withie nikisio at least kitono ukilwa uluithie baiki wikitono semba na kiiteme wa mitau kute withie baiki wichulika kiwanzani. Oingi kavindani kalame utembea kuthi kuthoka mathao na timu ingi ni makwata thina wa mbesa cia kufika kulame kwenda kuthina serikali ya kaunti ya Makueni ni akulu ili kile na wengi thikithia mbesa cia maundu meo kwenye mathao ni cia nenganwa kwitene. Financial, transportation na sometimes pia nisimbea cia account ni sele awa. So nitukwata challenge ya kuiba referees. Nakwata challenge ya kuiba referees na pia challenge ya sometimes pia siana ingi challenge ya leu siana ni sithi asiendo leu with the account no itufadhili na mbesa at least katika account league ugethe asiana la tu malukanza nisi akwata leu nikana kwisiana na metu methuku ileto na kwana ngamikalile asiana nini siana sia kisiokini sio vite kilavu na kilama kitete Black Stars na siana ine sia kulito na kuongwa sia mathao sivo yatu na mevila nikana siende na kuimia inengo sio. County government ya Makueni itusaidie na boli, itusaidie watoto wengi viatu juu. So unapata tunakuja hapa juu watoto wengi wakika idols wanaanza kujihusisha mambo na bangi. Wanaingia unapata wengine hata wameanza kufanya wizi. Unapata watoto wengi kwanza wengi hapa hivi seme ni kama ni maofans wengi na hawajiwezi. Sasa kwa tunaomba serikali ingilie katikati. Mutongo imathauni kuma Kibwezi Ilai kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Nthini wa mathoma UEFA Euro 2020 timu wa Ukraine no thaukie na timu wa North Macedonia vala timu wa North Macedonia